Karbi anglong ang kang along non malom prekja ma party tumta habar along mai ingni konbomlo. Lapuan nat EPHLC tumta non malom asai kachiklem do de sangsi. Pini pai ni phai inkoi rapli arni manja chingri club along EPHLC dipu LAC committee kesenga mai padopon. Maya long EPHLC patir pia mai pen mai puje ai kathar kongchun bangsar kidirong phar pen chenglok ong dunga songja tum anta chitong dun. Ake hai diuri teron si labangso mai cepahem pupon. Adet sige tigante lahel lasibo ramsa sangho da pulot ako kalamlu apen tuwin ikum lasut hot sige ninggelu bang Tripura adet ke dukok lo asting ke dukok lo amat keraya bang ke adet keraya loke lasinon punya sumpik lo kan tenon lapen itu matata article 35 and 370 ke Jammu and Kashmir ajuman pilo aprampen 35 along bang lapen 370 pangrumpet pen ke 6 schedule ason aja kong gitu ke 6 schedule ason thorlo aja kong gitu setahala ini article yo alam bang Hini ta article pena, hini ta constitution kali, amat jadi bangke parliament pen parti, listen. Seta itu ma constitution 6 schedule bangke parliament pen parti itu. La pen la so 6 schedule pen autonomous district kipiya hege. Khasiat tu akindom la tumdo amit hangat det tu. Naga tu met hangat det tu, Mizoram met hangat det tu, lepen Karbiang long tak dulu sita Karbiang long ke ala khasia long si dudun kok ala bangso, lepen ya semen lah itu hill trams itu apa, garu tu tak met hangat det tu kok, ala met hangat det ke tu ci ungi ala bangso, aning ke hangge Anjar tu mah anjingar loke, mana kamanghu loh soal ili tu mah hill tribes tu hendi manghu hoi lah bang soal. Hapu ke emitang ada tu nanti bubong, setaki dun ke India lo. Emitang ada tu dia lo hapu ke. Ili India lo itu ke itu boleh tu dah beli. Labang ke, ili dun tang lo bisen tu. Setahala tu apa nanti kapang setahala det dopor hala suat tengle donut tu si edi abinong la sikidol na pincong pi hala bang suat teng uya tipu dam ije lasi tu hala na pincong athema naga tu ke dun de concrete ke ne tu India lo dodi pogeti si in naga tu mata pe kroyi si ke salam la suat sikidol ke seta naga tu happy naga tu deng de la deng de Bokojan Cement Factory along Chokomar Anghoy Kidomate Bang Pharota Ladak Dovek Bonta Lokela Tumaphan Chokomar Anghoy Pilap Nang Jipu Pen Karbilo Charlie Asong Atum KSA Lapen AJYCP Atum Chelangsi Bokojan CCI Hemalong Kachesong Pon CCI Mudabad CCI Dhuli Patu Konton Dokoro Kondokoro CMT Mudabad! CCI Mudabad! Sir, I do believe that your both self is certainly aware that our entire northeastern state are remaining मैडम बस का Non barla aporahut arwi ki jang penajok penang antheng bitheng prang lapen bap ki khaya sonsi thekbonlong lason thek si nilip constituency koilamatia hi thialong ta bap ki khai penang an ingram soson thekbonlong si all nilip yodatum chelang pet si youth association pen koilamatia hi thialong bap hei hui pan pon si kapang thaya sai ki klempon
Bangso sai ka pachun ponalong Ajalin Sarpo Jirsong Tokbi Jitenson Teron Borun Crow Vinsaning Tikathar Lapen Ajir Pojir Priatumpen pachun pon Lapen Kevangjilang Arnita Alang Litumpen Lapusana sai Klempon Bom Jiputa May Pupen Pachini Pontu Pusi Nilipen Perangke Moses Teron Pen Bertanang Pale Pai Nipai Inquire Pliarni, Congress Klembang Pubang Piatumpen, Hawar ke hat Mandal Congress Asai Hamalong, Ingnipon. Laso Amai along BJP Lapen, ASDC Pen, Bang Paro Isira Tom Kabatum, Congress along Chipo Ogdun. Mai along Abarim EM, Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Roton Teron, Karbi Anglong District Congress Committee General Secretary Sonjip Teron, Samson Ingti, Daniel Ingti Atumpen, Chenglok, Kapre Congress Atum, Klembang Pubang Piatumta, Chitongdun. itu আশা কৰিবলগীয়া নাই এইবিলাক যিমানটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ হওক টিভি চেণ্টাৰে হওক ডিফুল গভৰ্ণমেণ্ট কলেজে হওক আজি জিলিকি আছে আমাৰ কাউন্সিল এই জিলিকি হৈ থকাটো আমাৰ যিটো আমাৰ মন্ত্ৰী আগত এক্স মিনিষ্টাৰ খৰচিং ইংটি ছাৰে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেচিডেণ্ট সেইবিলাকে এখেতে যেতিয়া তাৰ এইচডি মিনিষ্টাৰ আছিলে সেই সময়ত আমাক দিয়া বস্তু সেইবিলাক আজি যি কাউন্সিল আজি CM বাংগালোৰ আজি সেটেলমেন্ট অফিস সেইবিলাক সকলো বস্তু কংগ্ৰেছ টাইমত হোৱা বস্তু যি আজি ডিফুল টাউন হয় আজি মাঞ্জা ৰাস্তা যে বহল কৰিছে সেইবিলাক সব কংগ্ৰেছ টাইমত হোৱা বিজেপিয়ে কি দিলে সব বিক্ৰী কৰি দিলে আমাৰ ONGCৰ পৰা লৈ ইটাটো লেটেষ্ট যিটো আমাৰ দিহিং পাটকাই সেইবিলাকত সব বিক্ৰী কৰিব হাতি লৈছে 7,500 যিটো হেক্টৰ সেইটো বিক্ৰী কৰি কোম্পানী দিব এতিয়া আজি মই এটা আৰ্টিকেল পাইছো ইণ্ডিয়ান যিটো ৰেলৱে সেইবিলাক যিকেইটা হস্পিটেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে সেইবিলাক এতিয়া সব বন্ধ কৰা হ'ব সেইবিলাক